Yabafowethu sanibona uPhungalenja la. Isitudio lasendoda sithonde siyafafaza umtshela kwani bafazi baningi inkunzi yempolo. Cha bafowethu akukuningi ngifuna ukusho kunina. Kuphela nje i-EP yami iphumile bafowethu yomaSkandi. Ethu nakho lokho. Yengoma ezo5 ayihlome one side unakho lokho sawubona ex yami nezinye. So bafowethu engicela ukusho kunina ukuthi inhloso yokukhipha le EP uzothatha isihlalo sobukhosi lapha kumaSkandi because mangithatha ukubheka njengenkuzimalanga njengomnikazi wodumo umnikazi wetrend umuntu ohleze yenza into ezihit into ezikhala kahle ezithandwa abantu umhlaba wonke mhlawumbe phansi ngabona ukuthi umaSkandi ayikho inkosi ayikho insizwa engayithatha ngiyibeke noma ngiyibeke kwayinkosi asengibona ukuthi ngcono ngiyibambele namathupha because nalo kade ngimthemba ukuthi uyinkosi yomaSkandi ukuzana mfowampomosi eyikhuluma too much man eyikhuluma kakhulu indaba zabantu ama-voice note ngapha indaba zabantu ngapha konke nje okubi ngapha so kusuka namhlanje bafowethu inkosi yomaSkandi sekuwuPhungalenja yimina inkosi yomaSkandi manje yimina futhi uqweqwe yimina ungqongqoshe yimina futhi mabhalana umaSkandi sazobabeka ngizobeka induna kahle kahle sazinobethwa manje umaSkandi siqala phansi manje sifuna umuntu okhuluma kakhulu sifuna umuntu oshaya ingoma umuntu oney'bongo hhayi umuntu obonga o-anti noma omncane cha sifuna insisho impela nje eney'bongo lapha kumaSkandi ezokwazi ukuthi imele indaba zayo simfuna umuntu ozophenya abantu olandelela abantu manje eza nama-voice note manje lapha estudio ezocule ethathini ama-voice note efake engomeni enze lokho asimfuni sifuna umuntu inkosi ayikhulumi kakhulu ayivotele inkosi iyazala yebo so sikhona inkosi yomaSkandi bafowethu sengikhona noPhungalenja isitudio lasendoda sithonde siyafafaza umtshela kwani bafazi baningi inkunzi yempolo sandla somntwana bafele ebholeni bafele esikhundleni vele ibonga zethiwa national bafowethu kusuka namhlanje ngisacela ukuthi wozani zokhuleka esibeni wozani zokhuleka kubayede wozani zokhuleka enkosini yomaSkandi wozani zokhuleka kumina nginamukela ngezandla ezimhlophe nginamukela ngenhliziyo emhlophe bafowethu wozani kini nonke enikhona nisazamayo kumaSkandi kini nonke nisazamayo odumo niyazama uthola ukuthi umuntu bakhona njalo bafowethu lapho njobo nabanye uthola ukuthi umuntu uneminyaka eminingi ezama kuNkulunkulu wami ukuthi naye acule adumaziwe kodwa kuyanda manje yazi angazi kwalaphi ningasola umsamo nisole inkingi emlonyeni ngikhuluma too much wozami lapha uPhungalenja uzoniteketlisa anicathulise aniphathe kahle uPhungalenja anisize lapha angasiza khona because manje athi ukubheka abafana abancane abafana abancane bazama ukuthi nabo bafane noPhungalenja kodwa manje inkingi sekuthenini siphume emzini engafani uyabona siphume emzini engafani yazi ukuthi kudume umaSkandi kudume ukuthi uma ufuna ukuba nemali uma ufuna ukuduma uma ufuna ukuqasha umthombi iba namanga ukhulume kakhulu njengomyezwi cha uma ufuna ukuduma yenza into ethandwa abantu kule ngoma ethandwa abantu kube yinsizwa kube yiqiniso lakho uyabona isikhona-ke bafowethu inkosi ngisebenzisa nosigqoko sentambo uGugusigwebo lapha empangeni ngasebenza futhi noBahube lapha eMkhomazi so bafowethu ingoma zami zoku-5 uSigwebo senzela engomeni ey'mbili uBahube ngasebenza nengomeni eyodwa ekhayishoni ithi ngiyabona uBahube sofika ngomnyama isofika ngomnyama osebona nale uSigwebo ngasebenza naye kule ngoma ethi imansada abafana abancane thina sizosebenza uyabona mntu le besiyangena inkosi lapha ithi yakhona nenhloso amadolobha ngokuzegazini lokho Phungalenja sizokhetha sendombini sithuda sendoda sithole siyafafaza umtshele kwani bafazi baningi inkunzi yempolo yebo ihlalo emnyama ihlalo emhlophe yecristal into beyihlala mhlawumbe ku-intanethi aphela ihlalo lapho sizoyitha sibaphambele basimahlayela shona lethu nakuyikodwa bafowethu ugcwele umfuna njengamanje so engingakusho bafowethu angifuni ukukhuluma kakhulu
ngithi nje ang-address machine ukuthi inkosi sikhona wozani uzokhuleka esilweni wozani kimi ngizonifundisa ukuthi lento yenziwa kanjani sekuneminyaka nizama lento iyanehlula suka namhlanje abafana abancane onjoko laba bakhuluma kakhulu abafazi okhuzane indlamlenze wozani esilweni bafowethu ukhuzane ngikahlahla ngikulandela kakhulu ngifuna ukubona ukuthi umsizwa wakhe kuphela manje ngasengibona ndayi usefaka ophiki manje hayi usefaka ophiki usefaka nenkulankula lezi impahla ezinkulu manje ezase-Dubai lendlu khona amasipho hayi ngiyabona ndayi inkosi ayishisi sayo hambe yodla amasipho ayenziwa leyo so njengamanje bafowethu nje okay njengamanje bafowethu isikhona inkosi wozani esilweni wozani uPhungalenja uketshasi wenu njengamanje angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa ke ngingakusho bafowethu ukuthi inkosi iphatha kahle inkosi ayisabulutho inkosi ayikhulumi kakhulu inkosi yenza umsebenzi wayo ubukhosi iphatha isizwe ngokukhethekile njengoba ekhona umfamthume upresident mina ngiyinkosi kusho ukuthi ngaphezulu kwakhe irenke nguyo mina akekho umuntu okuyo mina-ke ngiphezu kwabo bonke o-3 second omabalengwe ngiphezu kwabo bonke nami lo baba lo owasekhuzana lo baba lo Thubani u-Ali umfowamgube ngiphezu kwabo bonke labo bantu kahle kahle yimina ngiphethe kumaskandi kusuka manje njengoba ngikhiphile nje iziphumeleni ngoba zikaPhungalenja mhla 7 manje September mhla 7 September beziphuma ingoma zaPhungalenja 2022 i-EP yokuqala ngizokhipha futhi ngoGudi 2023 lapho ezobe ngidudula khona kwaSani konke okuyibiza inkosi yomaSkandi ngibhekana nakho ubuso bami uzobhekana nabafana abazithi bazinkosi bengezona ngoba umuntu methu inkosi engeyona inkosi kumele ahlawule simbize lapha Phungalenja simbuze kahle ukuthi wena ube ubani nje ukusibiza ngenkosi yomaSkandi uyayibona yonke umthandeni mfowethu inkani yakhe ngiyayibona kodwa manje inokuphukwana kancane because naye futhi ukhuluma kakhulu uphuza kakhulu wenza zonke lezi zinto kakhulu hayi abafana bonke nabo isikhona manje inkosi yangempela uqweqwe iqhude bakhona abanye abayibiza ngamaqhude othisha ngiyababona nabo kodwa manje inkosi nansi uPhungalenja ngisazokufaka umqhele ngizafuna uqale enhlanga nongizwe umfowamcumo njengoba upresident naye ufaka umqhele yimina ngizofaka umqhele caca ukuthi upresident ubani inkosi ubani njengoba umfowamcumo upresident wamabhinca Bhinca Nation mina-ke yimina inkosi Silo engitshela ungizwe ukuthi atshela abantu ukuthi benze njani njengenkosi njengopresident isishilo inkosi esizweni sayo mina-ke bafowethu owami umbala nginawo umbala obomvu nginawo umbala oblue kodwa opink anginawo ngibona isudu kakhuzane leyepink hayi ayingcolisi leyasudu leyana ngathi umnenke angithandi leyo nto ukuthi umuntu ayibize ngenkosi esaqokana no-pink umbala osomizi nomushe no GC hayi awuyona inkosi umsaqoka upink uthi wena umnikazi wokotini cha kuzanje uzehlisa isithunzi kakhulu so swala mhlanje ngiyiphuca isihlalo somkhosi Gede ukhuzana Mthandeni Gede uyabona ngoba into abayibangavela siyazi mina anginaso isitha bafana bakithi anginaso isitha kodwa ke ngizongamela isizwe sonke ngizosifukamela isizwe ngizosibutha isizwe esihlakazekile isizwe sonke esingenamholo ngizosibutha ngoba nginanzelela ukuthi wonke umuntu useyinkosi manje wonke umuntu useyinkosi wonke umuntu insizwa wonke umuntu uyazi manje uyabona so okunye bafowethu okugcina ezami engifuna ukuntshela kona ngicela ukuthi umuntu akathule ngephimbo lakhe uyabona njengoba ngikhiphile nje iphimbo lelapho imbonizwayo helani bakhona-ke abangixekayo bathi mina ngiyabhema ngoba engxabani yabantu ngibhema kuyo uke wayiculani wena kahle yakabani leyo ngoma wena ubungayicula kanjani mhlawumbe wakuculanga last year uyabona le ntaphimbo la ngisenajwayelo njoko
Obani abafana labo bangijabulisi labafana bakuchiniza cula ngephimbo lakho. Sibuze ukuthi nayi ndoda icula ngephimbo layo. Uyabona? So ngiyabonga kakhulu bafowethu ngicela ukuthi bebe right nithokozele iNkosi yomaSkandi entsha. Sha iNkosi ezophatha isizwe ngeqiniso, iNkosi engenawo umngane. iNkosi umfana mengabe ezama ukutala ezama ukufunda ukuma ngami ngizomhlakaza impela ngoba manje ngiNkosi iyamdingisa umuntu mangabe engasathathi kahle ekhanda. Uyabona iyamdingisa impela ngoba manje kusho ukuthi usefuna ukuba inkunzi kanti ikhona inkunzi alimpilanga elayo lapho imali ingashoneli. So bafowethu ngiyabonga kakhulu isikhathi senu nibe nosuku oluhle. Siyabonga kakhulu. Isishilo iNkosi.